ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба шодию хурсандӣ бошад. Ташаккур ки вақти худро дареқ надошта канал ба меҳмонӣ ва омадед. Дӯстони азиз, то охири видеои бо ман бонед. имрӯз ҳамроҳи шумоён тайёрӣ ба зимистон мебинем. Чӣ хеле ки дидосед, дар ин ҷо камтар овуши тайёр кардам. ҳозир зажарка тайёр мекунем, закаткава. аз сабабе ки мананда хонанда ягон чизи дег ё ки каструли калонам нест, аз ҳамин сабаб ҳар дафъа хеле кам тайёр карда мегирам. дар ин ҷо чӣ хеле ки дидосед духтарҳо кабачка, чеснок, қаламфури тунд, болгарский, баклажан, капуста, помидор, ҳама инҳоро майда карда равған ба мезирбонам. ҳама ҳар хел намуд тайёр мекунанд. аз ҳамин зажарка хостам имрӯз тарзи тайёр карданша барои шумо нишон диҳам. дӯстони азиз, касе набошад ки ина надонад, ҳама бо тарзи услуки худаш тайёр мекунад. дӯстони азиз, то охира бо ман монед. мондани лайк ва фикру ақидаи худро навистанро фаромӯш накунед. ҳозир дар ин ҷо чеснока тоза мекунам. мондагии овушиҳоям сали калонтар карда саломки карда реза мекунам, ки вақти кофтосагинда ё ки зирбида то тайёр шуда наша, атала зада набуравад гуфта, ҳар дафъа ман хеле камтар ғафстар реза мекунам. кабачки ман бениҳоят калон буд, аз ҳамин сабаб дарунаш тухм баста бурафтагӣ, дарунаша реза намекунам. поистоша гиром паруфтам. дар ин ҷо 2 дона қаламфури тунд ва камтар капуста реза мекунам. инҷа мананда помидори рибка, камтар помидори сахт аст. агар помидори обични бошадам нағз мебиёд, сокаш бисёр ҷудо мешавад. ин камтар кам об, сухой. дар ин ҷо равғани ман таспидагӣ. аввал чесноку қаламфури тунда мезирбонам. вақте ки агар аввал чесноку қаламфури тунда зирбонидагар, баъд болгара ҳамроҳ карда, расо бӯяш нағз мебурад. бӯи чеснок, қалампур, ҷо кабачка ва боқлажона ҳамроҳ кардам. капустаи ҳамроҳ мекунем. аз ҳама охирон помидора ҳамроҳ мекунам. баъд ним соат изофа камтар кришкаша пӯш додам медиҳам. почти тайёр шуд. камтар дигар зирбоним, агар 15-20 минут дигар. баъд тамом гифта закатка мекунам. ана хе баъди обед ҳаво гифтагӣ, мо худе ки борон мебурдагӣ, бои шамол ва какавои борон, бӯи борон задост. ҳозир инҷа худам вақта чои гарм дам кардам. духтаро ки агар диетанда бошад ё ки чизи ширинӣ агар бисёр мехӯрда бошад, агар мани продукта правильно продукта мюсли батончик вишни без сахар, ин одамои диабети сахар будагиҳо ваям тоғри мебиёд, без шакар. ин ябқада шираш баланд не ба амин попробуйте кунед. он вишни на разни фруктови ҳаст, клубничный ҳаст бо бананеви. ман ба больше вишнови и клубничниш маъқул шуд. банан хада маъқул нашуд. инҷа мананда кришкаҳои истифода бурдагим буд. кришкаҳоя якбор оби гарм баҷӯшондам. баъд сразу гирон аз оби гарм махка мекунем. сахт закатка мешавад. ман инҷа 2 бонка шуд.
امروز اوژیمبا домашний پیتزا تیار میکنم. بچه ها خواستن که پیتزا تیار کنم، давно تیار کرده نبودم. как обычно овощи راه نمیکنم که بچه ها نمیخورن. فقط همین کورینی میاسه، سیر، соус پیتزا. اینجا من گوشت مرغ هم جوشاندگی، من вообще тина салат به جوشاندم، но خواننده دیگر گوشت مرغ نبود. یکم خیلی разницаш نیست، یا سیروی گوشانزید یا که اینجا من خمیر کردم مونده بودم، холодильник بمیمونم هر دفعه خمیر کرده، خمیرشم خیلی ملایم تیار میکنم. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت. Более собранных и прозрачный каленка خریدم. Короче, я гулдорши میگرفتم فقط که اگر بشبه و 600 میشه این متر بای خریدم. انا میخوای کرک شدم کاوریکا اتاقی کلیونکا موندم هر دفعه گرفته تازه کدن نمیگیری فقط کلیونکا یه روش تازه کده میگیرم. удобно. من اینجا با 2 لیتر закуска сахка досیم. اینا 3 بار آبش نم میکنم. 3 دفعه نمک و уксус و укроп و موچ انداخته закатка میکنم. اینجا بادرین، چسنوک، کاپوستا і помидорش کم انداختم. هیچ کس خود помидорش به خوشش نه. برای همین بسیارتر огурці і کرم انداختم. دفعه گذشته دخترها پرسیده بودید که закатка کنه که من چخیر من خیلی بیچنی. من اینا یک 5 سال پیش магазини ашан گرفته بودم. 25300 روبل با خیلی سیزونی وینده بهارنده داشتش نقص برآمد. نقص سخت میکند امی سر تا یک با آخر برفتنشه اوجه بانک سخت میشد.